hlekana ya Afrika Dzonga hlekana mingisiro mngana lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisela xitichi xiriko ihlanganile namuntlha ku ri ravuntlhanu ra kahle mingisiro mngana lona FM leri ri taku na swilo swa ku hambanahambana ka n'hweti leyi ya Dzivamisoko ku ri siku ra 17 ra n'hweti leyi ya Dzivamisoko lembe ra 2020 ntsevu kasi ke mingisiro wa mena timhaka titele loko ze ku va ravuntlhanu ri kutani ndzi ri la tatwa ku n'we committee timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela mi ri koho handle ka sweswo hi ta tlhela hi tsakelana kambe ku la ku ta twa ku n'wina mikomichani ku nga va ku mi ri vaseketeri va economic freedom fighters mi ri yini hi xiboho lexi nga tekiwa hi khoto le a ku gompo loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku tengiwa ka nandzu na ku voniwa ka nandzu hambi ku ri ku gweviwa ka murhangeri wa economic freedom fighters ku nga tatana Julius Malema seke yimani ku byela ku handle ka sweswo mingisiro mungana lona FM ta va kha hi bula na vona twi va economic freedom fighters hi bula na vona hi mhaka ku va ta va kha va vulavula endzhaku ka loko un'wana wa miyingiseri a nghenile laha hi musumbunuko a kombisa timhaka ta ku na van'wana va ta teka timali ta vo va kha va ku yimela vatirhi se hi la ku vutisa ku kahle se i vandla ra vatirhi kumbe i vandla ra tipolitiki ke se hi ta va hi kha hi fambisa sweswo hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula mathebula dprsabc.co.za ya vumbirhi at africa munghana ex handle kumbe mi yi bela riqingho ka 0860002543 handle ka sweswo mi nga kandziyisa rito ka 0657443911 hi twa ku timhaka ta n'wina ti fambisa ku yini se tatana matumba hi bula na vona laha ka awara yan'we kumbe hi 10 minute ku bela awara yan'we nkarhi lowun'wani lowu hinkwawo i wa mina na wena se hi ta va kha hi fambisa sweswo eka nhlekani lowu kambe ke hi nga se vulavula to tala muhumelerisi na muyingiseri kwala nga ni yingisela u ri koho loko ni vulavula hi rito leri kumbe hi xivulwa hava lexi vengeri the princess of Africa ku ta yini eka wena mina ka mina ku ta let him go van'wani va ku ta umqomboti van'wani va kokota hi leswaku I'm in love with the DJ rito leri a mi ri twaka la ra ku this is KMD I know what you talking to hi mina ku va ku ri mina la sa hi amukeleni Mani Minga hi lava va nga ti endlela vito ivi vito ra vona ri tiveka tanihi Yvonne Chaka Chaka se hi la ku bula na vona la kantsongo hikuva ku na ntirho lowu vengeri na vo vele ku endleni va endlela vaaki se hi lava ku ta twa ku i ntirho wa muxaka muni lowu va wu endlaku na koho hikokwalaho ka yini va vone swi ri na nkoka ku va va endla the princess of Africa forever young na loko va vona ta swi vona ku i forever young mani Yvonne nhlekani minjhani yi xawetile i pfukile bijani hina lava ni twa mi kha mi vutisa ku Rose i kwihi i n'wana mina phela Rose a ni ri ina hileswaku a mi n'wi hechi mi n'wi tiva kahle i ni tiva kahle na yena ni mana yena no a khensa swinene Hi swona. a tsaka namuntlha mina hina la a studio a Giyani hikokwalaho ka yini mi ri la Giyani na swi tiva ku hi le kaya kambe ku na lexi nga mi tisa la Giyani namuntlha ku ri hi teli two things namuntlha ya swi tiva ku ri mundzuku ku na n'wana wa sesi lava lovile ku tiyani va ka Mabasa se ya ku n'wi vekeni mundzuku mara ke namuntlha a yi nyikiwi swambalo a ni ri hi January a ni kumbele vanhu va le Joni na vanhu va misava hinkwawo ku ri va hi pfunetela because a ku na ti-floods a Limpopo na le Mpumalanga se ni swi tiva kahle va ku charity begins at home ni tsandzekile ku ri ni fika a Mpumalanga mara na swi tiva ku ri lavan'wana va yile so ni tile a Limpopo na vanhu lava ni tirhaka na vona Masingita wa ka Masunga above normal yi tisa swambalo yi tisa swakudya a ka Malamulele so this time around yi kume swambalo from a company called Durban Overall but donate ka the Princess of Africa Foundation so yi tikwala ku ri yi ta va nyika swambalo sweswo hi huma a pfuna nani school I don't like calling these children disabled because they're not disabled they are just above normal and I think we need to appreciate them the way they are because each and every one of us has some kind of a disability very true and then yi ta famba ya bona vanhu va CPF ku ri va kota ku nyika vanhu lava tirhaka na vona hi ta ya ka tindhawu tin'wana ta ku hambahambana hi ta ya Asianda Royal Palace ka Siyandani hi siya na kona hi ta ya le a Giyani 14C community yi nyika
banu some of the clothings there yeah. ta ka malamulela CPF as well ita akaya le ansinda ka Menga. akaya charity begins It's at at home home. na le ka Matiane, because we know that communities teto yitona atiri affected Yeah. iti floods se banu ba pfumela swambalo ba pfumela swin'wana na swin'wana se the Princess of Africa Foundation yi endle ku ri i ta haleni again yi kota ku ri yi ti endlela yi ri vanhu loko se ni suka Joni ni fonele vana va mina ni ku pfunani kwalaho ni fonela bavusi ni fonela basunduza ni fonela tatani Mathebula ni ku antata studio kwalaho yi ta vulavula Yeah. se ni la ku va khensa ku ri a va ni lavangi nchumu a va vutisangi nchumu vusi water na truck na van sunduza water na trailer va tele vanhu va kha va yi nyika mavoko va kha va yi pfunetela ni la ku va khensa ni khensa na lava ka Masunga lava pfumele ku ri swambalo hinkwaswo leswi swi ta tshama le ka ka vona vona ya Eh. se mi nga hetsela mo ku yini ka rixaka ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta nkoka wa ku pfunana loko vanhu va ri ka a ku tikeriweni. ma swi tiva ku ri hina hi kule ku kha ku pfunaniwa leswi swa ku pfunana sweswo va swi vitana philanthropy a yi tivi hina ye hi swi tiva ku ri ka Mathebula loko ku nga na swakudya vana va nga na swimbalo ka Menga swi ri kona a yi xerelaneni a yi pfunaneni Yeah. se ni kumbela vanhu va ka hina hinkwavo ku ri loko u na swona pfuna van'wani like a ni vulavurile vusi na Sunduza a va ni vutisanga ku ri mani i ta yi chelela petrol mani i ta yi nyika mali muni vo vheba ku mani i lava yini va ta pfuna se hi swona leswi hi swi kumbelaka ka vanhu va ka hina ku ri loko mi swi kota vanhu lava a va na miti a ku na tindlu a ku na swakudya a ku na nchumu loko wi na swona a hi tekeni hi pfunana No, a khensa mani a khensa swinene na tsaka muyingiseri i ri ni mi vutisa ku i ncini lexi endlaku ku mi tshama mi ri forever young i ncini mi nga khomiku hi ta ka hi nga khomi na hina n'wana kha ni vutisa ku ri khasi mani wena u khegulu ni ku kasi mina ni mikumba na a ni mikumba i mikumba lowu khegulaku Yeah. uba uguge ngesizulu Yeah. ya so ngiyona inguba ngugi mara yini mfihla xihundla yini xihundla ku dya kahle ku tlela swinene na ku ti hlonipha u ri wansati Yeah, u ti yeah. tiva ku ri i mani xikwembu xi ku veke kwala ku ri i endla leswi swi faneka ku ri u swi endla i tikhoma kahle Yeah. loko ri wa mani loko ri wansati a khensa So- no hi khensile swinene mani inkomu ni khensile i wona mugani lowunene lowo o tshamaku u yingisela u pfuna vanhu Yeah, na hina loko yi ta kokota kwala va hi pfulela nyango ya khensa swinene a khensa swinene Eh. i sweswo mingisero Munghana Lonene FM rito rero u ri twa i ra the Princess of Africa mani Yvonne Chaka Chaka i mani Menga lava a hi bula na vona va kha va kombisa hi laha va nga tshambuluta voko na foundation ya vona ku ringeta ku pfuna ka miganga leyi nga khumbeka loko swi ta ka timhaka ta mikhukhula leyi yi nga va kona masunguleni ka lembe leri sweswi hi ta va kha hi twa wena ka 0860 002543 kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla andaka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. i le ka Munghana Lonene FM komandela hi kutumingiselo mine la ku ta kutwa nomboro i 0860 002543 timhaka hi tingani kola mi nga kowe mi khomete hi timhaka swi nga ri na mhaka kumele kwihi mi le Gauteng Mpumalanga North Western Limpopo kumbe ngomini kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za hi ndlela yoyole a hi amukeleni mingisero ya hina lowu a ri wo sungula nhlekani lowu hi mi amukeri laha hi le ka Munghana Lonene FM Hey, minjani? se swa mina hi pfukile minjhani n'wina Again. a khensa No, my Giyani, I'm one of the 19 service providers. They think tekeriwa mali Department of Health National. So you can rambo from Department of Health National in February. Sakava ramba kuri attenda what we call a compulsory briefing session because kutaba kurina Dr. Deputy Minister Pasha Agiyani the 27th of February. We did as they said, Lisa Butak, Mavitia United Campaign, as they asked us to do so. Kutan whenever Joshua whenever an agency. This agency is Bloemfontein. So this is the agency which will be facilitating program Lewa here NCD event.
bakuri hitirhisana agency ya vona because they've been working with him for a very long time. As we were told, in 27 out of 150 companies living submitted RFQs, only 19 companies were successful. Out of those 19 companies, Nana Musha, it's been almost 2 months, no one has received their payments. When we tried to communicate with people from Department of Health National, and we told the district, no, we can't assist you, national. We went up national, we spoke to the director and told him our story. Even I, no, we're not taking money and get the agent, so they can't pay double. But this agency are one, and they want to we don't know the agency. Agency, one of to deliver it. No, we don't have a payment for you. Se vula ku xiyimo xi ri yini xiyimo xi ri ku hele tin'hweti timbirhi mi nga si hakeriwa a ve te va ta mi hakela ndzhaku ka nkarhi wo tanihi kwihi? Event yi hela I talk with the department because eventually your department and the people who invited us is people from the department. It was only after the event he phoned me the email no, send your invoices to the agency. The agency like to support in Jan, the invoice of the agency. I could know department I'm gonna send it to you after 30 days, right? Okay. If 30 days is still fair. After the 24, you come make a message to come back mali kangena 31. If 31, I go mali have phone very normally processing again. If you one mali I give, if it two mali I give. That's the way they send a letter for no, the accounts are going to freeze the win. And they have notified even the department this January. One problem, you staff, but have one problem. You have the bank, living a the account. In the shop, to send with Mali, you have the suppliers. That's that agency. But I rush to the shop with this agency. I now access the accounts by on. Now, all I will court. By the court case, but we debated. We court case. We are not involved. We are not part of it. We were just invited by you as government. But today they are telling us, no, we must wait for the agency. Court, and this is the. Se xiphiqo xa agency se xi katsa na n'wina se. Xi katsa na hina and the agency a hi munhu wa hina I munhu wa department ya health. And lexi karata ku ngopfu I ku loko mi nghena online agency leyi na ti-scandals already. Loko mi cheka online ka Google swi kona online ku agency leyi yi na ti-scandals kwele a Bloemfontein. Lava aka tiko va Mativa I endene leswi swa mina the department yi ta fana yi ta hlamula la kambe yi nga se hlamula department ni lava ku a hi tirhiseni mavito sweswi loko mi ku na munhu loyi n'wina a mi communicate na I va mani va nga mi rhamba n'wina as the company mi rhambe hi mani? Okay, Tirhambo xi tirhisa ka national xi ta ka district. Ku na Mr. Mathebula va ka district na Mr. Vukea va ka district. Hi vona va nga fambisa xirhambo lexiwa around Giyani. Xi ka xi ka national. Munhu ka national loyi a nga ta I Vincent Khote. Yena a nga ta a ta hi address. Okay. Communicate director okay. Se lexi xi ni va I ku lava va nga tatani Mathebula na lavan'wana va nga hangalasa xirhambo lexi hi vo va mi byela ku na vo va swi tivi I swa national? Yes, vona va hi hlamula ku ri vona va nge swi koti ku pfuna ku tsala email va vutisa ku ndlela hi ti-payments ta hina a va swi kota ku hi pfuna ku va hi tikume hi fika national hi lo famba hi hexe lava la ka district va aringa ku vona va nge swi koti ku pfuna. Yeah. No, ni mi twisisa swa mina a ku na xiphiqo loko sweswiwani loko mi va mi susa moyeni mo khomisa sweswo hi ta kuma vuxokoxoko bya n'wina ku ya mahlweni hi ta loko se hi ta vulavula na lava va khumbekaka hi va hi kha hi swi tiva ku hi mi byela ku endleka yini se swa mina hi khenseli swinene ku va mi lange hina ku hi mi pfuna inkomo sweswo mi yingiseriwa Munghana Lonene FM 26 timinete ntsena ku pila wena ya 12 ene na swi tiva ku nga ri khale va ta hakela ti-financial year ni ta sungula sweswi kumbe hi ku ti sungula sweswi mi ta swi va ta hakela leswi va tikhoto na yini swo va ku vulavula kambe leswi ni nga swi twiseki ku
loko munhu vanhu vo fana na vatatana Mathebula loko va rhamba vanhu kumbe va rhamba tikhampani ivi loko se ti hlupheka va ku a hi swi tivi ku hi ta endla yini a ni swi tivi ku swi va swi kha swi vula yini a ni tivi ku tatana Mathebula hi vo lava ni tivaka vona ke loko ri ku vo lava ni tivaka vona loko ni huma laha ni ta fanele ni va vutisa ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka lowu loko hi kha hi fika ka ku vanhu mi va rhamba loko se mi va rhambile mi ku a mi swi tivi njhani a hi kumeni un'wana mingiseri nhlekani Hayi papa mina minjhani hi pfuka hi ku tana hi na nchumu hi ngo vona na nongonoko wa kahle a ni ta va xikala vito hambileswi vanhu va hi tivaka ti-voice leyi ni lavaka ku ni nga yi vona no kombela mi ta va mi karhi mi ni guide a na pfumela ku guidiwa i ya masipala wa hina wa Giyani ku loko ni langutile development leyi mi kumaka ku yi tikoma hi nga ku a yi mahlweni for ku nyika Vatsonga i ti-problem ta vanhu lava mi kumaka ku hina hi le ku va vhoteni ivi hi va veka laha ivi hi va tshika va endla hi ku rhandza ni vulavurisa hi yini leswiwana ni vulavurisa hi timhaka ta ku ni kulele kwalano foni ya n'wina yi le ku tsematsemeni papa ni mi twile loko mi kulele kwalano ivi ku ku hwi oh sorry maybe it's network a ni vula ku ni kulele a Giyani loko ni kulela Giyani ivi ni suka ni ya ama-talks loko na ha ku fika a ku nga ri na swikontiri na titliliniki ta kona ku nga ri kahle a ku ri tirhandavula ivi loko hi vulavula hi leswiya swa ti-police station naswona a swi ri kona mara a swi nga ri ka standard lexi namuntlha hi xi vonaka mara hi mhaka ya vanhu lava community leyi mi kumaka ku a yi vhota ivi yi landzelerisa na tihosi ta kona va landzelerisa ku kahle va lava development ivi ku hetelela ku va na va ri leswiwa swo vanhu va nyikiwa ti-services sorry ku yi veka hi xilungu xexo loko mo languta ma-talks namuntlha yi na 8 wa titliliniki loko u vutisa kwala Giyani ku humelela yini a ku na pulani ya le ka dzingidzingi a ku na pulani ya le vanhu hinkwavo va ta kitikana va ka sweswiya swi nga endla hi former Ntsanwisi ni vula ku hi former Gazankulu leyi a yi rhangela hi Professor Ntsanwisi ma swi vona a ku na tipulani ta ti-community sweswo wa ku ta ku ya votiwa and impela va ta vhota mara loko u fika ka switikwatikwa sweswiya swa hina vutisa ku mi vhota hi mhaka ya ku n'wina mi lava yini la va tlhela va veka na makhanselara yo ka nga twisisi nchumu laha u kumaka ku vo gurupana ivi a gurupa na vana va vatsongo va controla swilo swa community ivi ku hetelela community yi nga vi na development se i swilo leswi ni swi vonaka ene xo vava sweswi loko ni vulavula hi ma-talks yaleyo yi na 4 wa police station ndhawu yitsongo ngopfu leyi mi kumaka ku hamba ko va 2 a ti ta va ti tele yin'we a yi ta lunga but sweswi va na 4 ene swi pfuna community titliliniki 8 loko hi karhi hi vulavula ma swi vona se ni twa ni vaviseka ngopfu a ni vuli ku ni sandza munhu wo karhi kumbe yini but community ya Giyani ni kombela ku pfukani a hi mhaka ya ANC i vanhu lava mi nga na vona ene a hi mhaka ya Limpopo vanhu va nga ta ku vanhu va yisa nhluvuko ka Basotho kumbe ka Vavenda i vanhu va lava mi nga na vona hi vona problem leyo ka yi nga riki na vision ivi yi kumana na community leyi mi kumaka ku yi lo tshama a yi le ku languteneni vo kumana na vanhu lava mi kumaka ku va va chuseta minkarhi yo tala loko ku va vulavula so loko a development swi swa yena ku kota ku vona ku ya mahlweni na metro papa na khetsa swinene enkomo a hi twaneni ku mahungu ya misava ya awura ya n'we ya ta va yimisekweni nhlokomhaka ta kona hi leti Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ntiyiso mingisero munghana lona FM na ku Afrika wa vulavula lokeni mahlweni la hi nga koho a hi ku twi mingisero mina timhaka leti ta ku hlayiwa ku hi vongetsi swi ta ku tlhaveteriwa mudyondzi a hundza emisaveni mi nga kuma ku tlhaveteriwa hi vadyondzi kulobye kambe xivutiso ku ta va ku kahle mi le ku tswaleni vana va njhani na
sweswinyana hi khale ngopfu loko ni kha ni tala ni twa aka mahungu ya awara ya 10 ku ka ku vikiwa ku kuna mudyondzi a nga khomiwa hikokwalaho ka ku mbetela mudyondzi kulobye kwala Limpopo leswi ya n'wina mi nge i bullying xivutiso ku ta va ku hi fike njhani ka swiyimo swa muxaka lowu va ka yena a hi mitsonini nomboro leyi 0860 002543 hambi ku ri timhaka tin'wana leti mi lavaka ku vulavula na tona kumbe ku vulavula hi toho a hi mitwenini mi vulavula hi toho hi ndlela yoyoleyo ni ta teka riqingho eka nhlekani lowu ri ro sungula loko se hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyi hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani sesi wa mina hi pfukeni mina minjhani Pfukini vulavula na Nesindlovu ni na problem yo va mopana ni tirha vusiku bya 2024 November na December loko ni endla claim ni kombela ku hakeriwa hi vova ku va rhurha a parliament va ya la xikolweni va ta yi hakela hi va nyika nkarhi tshama hi kha hi phone until hi August 2025 loko va receive claim ya mehe va calculate va endla hinkwaswo hinkwato ka toho ivi va vuyisa va ku va lava ku implementa night duty monitoring tool because kuna van'wanyana va tirhaka vusiku va claima va nga tirhangi yi vuya ka mehe ni tata fomo yaleyo ku tiyisisa ku ni tirhile se ni yi tlherisa loko ni yi tlherisa loko fona va ri hi ta ku hakela hi na backlog tin'wana i 6 months so Tuesday ni yini ni fike ni vulavula na Mrs Eureka a ri ka sick leave loko ni fika ofisini a ku va n'wi nyike mandate ya ku a tirha hambi a ri ka sick leave a ni hlamula ku claim ya mehe yi hundze ti-financial year timbirhi se ni n'wi vutisa ni ku loko se ni tirhe hi 2024 November na December ivi ni tshama ni mi vutisa mi ku n'we marhu ra parliament a mi si tshamiseka ivi 8 months loko hi August ni ya mehe yi vuyisa claim ya mehe i fault ya mehe mutirhi na a ku yo mina ku tshungula ku tirha hi 2023 ni kume ku tele ti-claim vanhu va nga holeriwi so mehe ni endle ku ri swilo a swi tirhiwi xibedhlele ni ku ni fonerini Lithaba David u te a nge ni hakeli swa 2024 swa ha ri mavokweni ya n'wina so sweswi leswi u ri a nge ni hakeli and ni ye sweswi is another financial year me tani mativa na mitosis kambe a ni ta tsaka ku hi teka offline leyi mhakankulu i ku hava mahakeli va mupani hi swi twini kambe most ya tinambara hi teka offline okay. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860 002543 ni vatwini va kha va rila hi timhaka ta ku hlwela kumbe ku jikajikiwa ka ku hakeriwa hi ndlela yaleyo na swisisa ku hi lava timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kuma na tona muhumelerisi ni kombela hi va hi pfala ya loko ho ndla ku yi va nongonoko wa ku mina na xirilo yi nge wu ta lava va nga le ku yingiseleni na vo va ta na swi twisisa ku vanhu va lava ku pfuniwa kambe a ho yima kwalano se kusuka laha se ku ya mahlweni hi vulavula timhaka ti tele timhaka ta tiko nongonoko lowu tsakisa loko va kha va ku hina ma wu vona loko mi nga mi ku mina a wa borha loko ku mina ni hayi wu tsakisa loko kha ku hina ma yi va mhaka kona ku na vanhu va nga yingisela sweswi va ri ka tindhawu to hambanahambana va lava ku van'wani va lava ku vola ku twa timhaka ta tiko ku van'wani vanhu va ti tiva ku fika kwihi kambe ma yi vona mhaka loko se hi kha hi sungula ku kha ku nghena hi wun'we kha ku mina hala ka hina va ni swi nge va lava mbirhi a hi pfumeleni ku va ta va enerile sweswiwani a hi yeni ni mahlweni hi vulavula hi timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona a hi amukeleni n'wana mi yingiseri hi twa loko ri yini ni hleka hayi bosedingeni buti wa mina hi pfukeli n'wina mi njhani hi pfukeli mativa ni pfuna hikuva ni twa mahungu lama ni ma tivaka sweswi va ni pfuna n'wina ni nga tlhaveteriwa xikolweni na love to mina no va na vonelo mativa hi ku kula ka mina loko na ha ri xikolweni ni xaniseke ngopfu a xikolweni ni kuma ku ni xanisa hi n'wana wun'wana exikolweni so swi heta swi fika laha mi chavaku no vula a kaya ku mani u endla yini
so no twa ni ri na vonelo ro karhi ku ri loko a swikolweni a ko va na program yo karhi ya ku like va vutisisa vana ku ri i ncini lexi xi nga va ku xi la xi n'wi phikelela mi kuma ku un'wana i hetelela a teka ti-decision ta wrong mi kuma ku loyi a tlhava kun'wana wa xikolo or a endla swin'wana ka n'wana wa xikolo i ku va a kha a twa ku vava mara a nga tivi ku ri i fane a yisa kwini emahlweni so ni twa swi ni vava ngopfu loko ni twa leswi twaku sweswiwani mi kuma ku na vana vo tala va nga na ntlimbo wa le ndlwini va chava ku vula ku va ti twisa kwini ivi va hetelela va teka ti-decision tin'wana to ka ti nga tshamisekangiki kambe ni byeleni eswikolweni ku na tidyondzo to fana na va life orientation ti va pfuna yini kumbe ti va pfuni hi toho ti vulavulaka na matikhomelo ku va loko khi dyondza i va na ntirhisano na vanakulobye sweswo swa ku taniya a ni nge hlamuli ngopfu ku ni ta ku va swi tekela enhlokweni sweswo kumbe njhani boteka mara ntiyiso wa mhaka i ku hambi loko ku ri hi ku exikolweni ma dyondzisiwa nchumu wo karhi a va swi teki swi ri nchumu ende mi tsundzuka na ku mindyangu yi humaka yona yi hambanini swinene so hambi loko ku ri hi ku yi kona life orientation ya dyondzisa munhu ku ri leswi swa ndliwa leswi a swi ndliwi mi swi teka ingaku a va swi teki swi ri nchumu mina kambe mi vula yini loko ku mindyangu yi hambanini loko ni ku mindyangu yi hambanini ku na ku van'wana lava kurisiwaka kona va kula ku hambana like ma swi vona na n'wina loko mo langutisa muti wa wun'wana ku ma swi vona ku leswi ku hanyiwaka swona a ku na vutomi so ivi mi kuma ku na hi n'wana waloye loko a ka swi langutisa kumbe hi vamakhelwani for an example loko a ka swi vonisa sweswo i ncini lexi a nga ta hetelela a endla xona loko a ka swi vonisa sweswo mi kuma ku leswi va hanyisaka swona a hi swi na vutomi mara loko a hlangana na munhu wo fana na loyi xikolweni mi hlamuseta ku ri munhu yaloye i hanyisa a ri xikolweni se ndlelo rero mi vulavulaka hi rona mi vona ku ro ri ta tirha loko i kha hi hetisela hi ta teka van'wana mina ni vona tani botbeto ku ri loko a ko va na nchumu wo karhi like ku lavisisa vana ku ri va titwisa ku yini loko va ri xikolweni ni twa ingaku va nga pfuneka vo tala because vo tala va chava ku humesela leswi va titwisaka swona ka vatswari va chava ku na loko a ku wa pota i twa ingaku i nyanyisa xigwevo ka loyi a n'wi xanisaka exikolweni mi vula kumbexani ku fana na ku tsariwa buku ku a hi tsaleni loko ni nghene tlilasini ni ku vana va mina un'wana na un'wana a ni tsaleli xiphephana a ni byela leswi swi n'wi karhataka i nga tirha ngopfu swo fana na sweswo a nga tsali hambi o ka ma nga tsali vitu mi sungula hi kota ku vona xifaniso xa ku a tlilasini ku na vana lava va nga na swiphiqo swa njhani hi ku angarhela hi nga se ya hi munhu hi munhu hambi o tsala vito a ni xixikulukumba mudyondzisi yena a tivaka ku leri phepha i ra mani a nge teki xihundla lexi a xi tivaka ku ri leswi swi tale hi mani a mangala ka loyi a n'wi xanisaka no twa ingaku swi nga pfuna swi swo fana na sweswo Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani okay ni khomeni mingisero mina swi le kule ngopfu na vulawuri bya mina na ncindani leswiwani timhaka ta vuthekiniki leti ti nga tshamiseka ti nga hi kavanyeta kambe hambiswiritano loko vuya mahunguni ya misava ya awara yan'we hi ta va hi kha hi bula na va economic freedom fighters hi nomo wa tatana Matumba va ta va kha va hlamula hi ku anakeni na vito ra vona ri tshahiwile loko hi vulanguta ka timhaka ta swihehlo leswi swi nga tisiwa hi un'wana wa vayingiseri la hi musumbunuku lowu hi humaka eka wona se swi vula ku yini swo vula ntsena ku sweswiwani miyingiseri wa mehe hi ta va hi kha hi twa ku we u ri yini eka 0860002543 ku fika laha ka awara yan'we ivi hi ta kota ku twa ku miyingiseri loyi a te yini hi ku tsundzuxa kusuka kwalani hi amukela va economic freedom fighters va hlamula hi ndlela yoyoleyo kambe hambiswiritano a hi twi ku wena u nga kwala layinini u khomete hi timhaka i nhlekani i mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM i mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM hi khensa ku amukeriwa hi Butete mpfukeni hi pfukele hi ngo vona buti ya hi pfukile ma a khensa ya no ti vona timhaka ta tikweni ra hina ti tele a ni lava ku mi nyiketa report Butete na vayingiseri ku na hi February laha mi vitani kulukumba van'wani va ka ICASA laha ta maxangu ya network lawa hi hlanganaka na wona hala ka Mtititi na matiko man'wana ma ku hala kusuhi na kona
so report ya kona yi ndlela leyiwani ni vuyi kota ku va tsalela va ikhasa na ti-reference numbers ta vona endlwini na tona kambe la kombisa ku nkarhi wun'wanyana loko vanhu va ta amoyeni a va fiki va vulavula swilo leswi loko se swi endliwa va tlhela va kota ku va va swi landzelerisa hi ku mina la ni nga tshama koho ni twa ni khomiwa hi tingana ngopfu loko ikhasa yi ta va yi kumi complain leyi nga tsariwa formally ni nge vuli ku hi vaakatiko kambe hi ku yimelela vaakatiko na xipfuno lexi a xi ta pfuna vaakatiko va ni hlamula marito lama landzelaka ni ta hlaya hi xilungu va kombisa ku there any possible optimization is subject to the equipment currently available on the site and at this stage there's no plans to build additional site in the area hi leswi ni nga kota ku swilo sweswo vo zama ku kombisa ku xirilo xa hina xa netiweke a xi nge attendiwi kambe loko va va kombisi ku munhu un'wana na un'wana wa la South Africa u na right ya ku va a kuma network and then na swi tiva because question leyi la South Africa ni tlhayinza ni heta ni tlhela ni yi pasa kahle so a ni kombela ku loko a swi endla n'wana mani because xirilo lexiwani hi nga na xona xa network xi lava ngopfu because mi ta tsundzuka mintlha mi yinga na mina ku ka vutomi lebyi byi hanyaka masiku lama ku hava vutomi lebyi byi nga hava ku nga hava network so swa tika loko ku ri na ti-network to karhi ti khomaku loko u fika kun'wana ti nga khomi sweswo so ni twa hi nga ri MTN na Vodacom ko va micinto ma kukulela kule because so far na MTN a yi na 2 months ya ku humesa ti-billions of rands va endla ti-network vo Nigeria vo Ghana mara hina kwala tikweni ra hina ve le ku ka ku hi pfuna so a ni swi tivi ku kumbexani vo ka MTN va nga hlamula ku answer because hi ku phepha leri ni nga ri khoma la leri ni nga ta mi rhumela rona ka mina imbitsi ku va ikhasa yi nga ri koti ka ku hi pfuna and a ni believe ku MTN va hava ti-available resources leti va nga hi pfunaka hi tona ku ri hi kota ku va hi ri na a full network tanihi vaakatiko va la tikweni leri laha hi hakelaka tax hi nga khavhariwa na hi costing ya leyi ya kwala tikweni leri so na ku a ni va kombisile na ku lava va ti-service providers loko va nyikiwa ti-license swin'wana swa swipimelo hi sweswo swa ku va nga siyi munhu a handle hi leswi va nga kombisa swona va ikhasa sweswo na va ka mi tiyisele loko ku va lava ku hlamula reference number na yona email ya n'wina na yoho ni ta mi sendela va kota ku hi hlamula ku loko va ku va va vulavula hi ti-available equipments va vula yini loko ri ke ni maybe mali yo karhi va vula hi ta kota ku hi hlenga hina vatiko a ni network yi laviwa hina loko ri ke ni mpelampela vo va MTN va hava mali kumbe va Vodacom va hava mali va yi khavhara ka sweswo emahlweni ka mina butet ku va munhu a ta moyena ta vulavula swi endla nga ri loko mi followa ti-procedure hinkwato mi ta pfuneka hi le ku pfunekeni se ni byeleni ku hi fa hi ri la hina hi ri la hi mati sweswi mina n'wina hi tshama ya a theveleni rin'wana ri nga hala xisasi swi na more than 5 years na sweswi vanhu va ka mtiti va hava mati se hi hava mati hava network lexi hi nga na xona ncini ko va tanga ntsena ku loko hi hetelela vusiku ra se va hi swiharhi and ka wona ntanga walowo sweswi va lava ku endla gate loko ri ke ni u lava ku endla business u ta endla business ya njhani ya vaendli wu ri hava network so mina swilo leswi swi ni vava ku tlula mpimo sorry ku tirhisa the word mina hina vanhu va ka mtiti swileswi swa hi vava ende swa hi affecta and then ta kombela ku mi kumela vona a ku ri wo va ka MTN a va ti hi leyi reference number hi wo va nga hlamula hi khasa va hlamula ku va nge swi koti ku hi pfuna va nge swi koti ku hi pfuna njhani va kha va kota ku huma laha va pfuna vanhu va le matikweni ma le handle hina la kahle ri khupekeni na ti vo timhaka ta tiko ti tele i ntiyiso i ta yi sala ndzhaku ni tshemba ku muhumelerisi na vo va ta hi landzelela loko hi lavaka ikhasa ku sungula hi ta kota ku twa ku vo va ikhasa vo hlamuriwa va pfumela kasi ku va va ri authority swi vula yini hi ku a va fanele va nga pfumeli ku ri leswi va endlaka swa n'wanchumu ku vona ku vaaki va hetelela va kota ku pfuniwa swi vula ku vo mukela ku vanhu va fanele va nga kumi vukorhokeri ke kambe hambiswiritano khenseli swinene mikisero mina inkokhesa mina mama inkombo ta khensa sweswo mikisero mugana lona FM ayi amukeleni va economic freedom fighters va angula ka xivilelo lexi nga tisiwa hi mingiseri hi musumunungu kambe ke sweswo le ta swi endla endzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava ya awara yan'we nhlekani
FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. Va tlhavini malembe ya lamaya va shume kokwani Phethe no mani nkulukumba malima swi twa ku va tlhavini malembe ya lamaya swi nge va khomi kahle vaseketeri va EFF mara ku na loyi va nga kuma a va nga teka xibamu eka yena nkulukumba malima musi vona n'winyi wa xibamu va yi tiva milawu ya xibamu a va fanele va arile ku no mani u nga ka u nga swi koti ku teka xibamu lexi u xi duvula ku swi ta nghena problemeni so va malima va na nandzu na n'winyi wa xibamu va fanele va na nandzu se kambe a ku na nchumu la ku na jele ya la leswi va nga ta wa pfumeleriwa ku apila ta heta 17 years va ha lavisisa va za va fa hinkwavo lava nga khoma madoketo ya kona nandzu wu khanseriwa a xisetelana la ku hanyeni la vuton'wini la jele Nhlekani lowunene khalanga Phethe Mathebula no ka ni nga tuku kahle hina maAfrika-Dzonga or van'wana maAfrika-Dzonga kahle hi lava yini i xini nga xi laviko ho tshamela ku luya anakana vhele nga ta khomiwa na mali yakwe makhotso mendlweni na swisiwana sweswiwani lava tatana Julius Malema va vonu nandzu hi le ku lwini and va vona nandzu kasi leswi un'wana na un'wana a nga swi vona swi endleka so a ni swi tuku hi lava yini and swin'wana mina ni ta ku ri ho tshame timhaka ta ku ri hayi no swilo swi na tipolitiki phakati ku na va AfriForum ku na va ANC na vo Ramaphosa va le ku totiweni mara loko ku ri ku va kha va totiwa vanhu va lava ku ri va endle ku a khoma a ri na nandzu va na nandzu mina ni voni nandzu kwalano lexi mina ni ta ku ri ka vaseketeri va EFF loko ku ri ku a va ri timhaka ta ku ri luya wa bodyguard na yena a fana khomiwa a ku ta ku ri swin'wanyana zamani swa ka maphopho Nhlekani Phethe na muhumelerisi manje straight hi ku ya hi mina as museketeli wa EFF ni vona nandzu lowu a nga wu fambisanga kahle i teke swiboho hi ku ya hi matitwelo ya yehe a nga teki hi ku ya leswi nga le mahlweni ka court na loko a referiwa ku ka minandzu leyi nga endleka masiku ndzhaku xigwevo xi fambe so a ku ye a nge vulavuli hi leswaku a swi le mahlweni ka yena hi ta vulavula hi nandzu lowu nga le mahlweni ka yena so na vona ku leswi swi fambisana na nhlonhlotelo wa AfriForum ku la ku miyeta nkulukumba Malema hikuva vona a ri threat ka voho hi mhaka ya misava danki kahle khalanga sweswi loko n'wana wa wena a pfuka exikolweni a tlhela a vuya hlayisekile hove wo xikwembu na cancer ku swilo leswi humelelaka masiku lama kahle vutomi bya swebyi komini no vula ku u tshama njhani na mukwana ndzeni ka xikhwama i tshama njhani na mukwana obvious va yi tiyimiseli ku loko kusuka nyimpi kumbe i susa nyimpi i fane i dlaya Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongana ku Africa wa vulavula ta ka wena thi kusuka studio 1 le Masingita Mall again sweswiwani la u ta nghena ka mhaka leyi ngete la ku bulana tatana Matumba va suka ka Economic Freedom Fighters EFF hi bula na vona hi timhaka leti nga tisiwa hi muyingiseri la a kombisa timhaka ta ku ku na swin'wana swi nga fambangi ku kahle kumbe swi nga ri ku fambeni kahle kambe ke swi tikomba tatana Matumba na vo va swi tiva ku ya hi yena muyingiseri loya yimani va amukela ivi hi ta kota ku va twisa leswi muyingiseri a nga vula swona ivi kusuka kwalano hi twa ku va angulava ku yini bona tatana Matumba Nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. na khensa muhaxi na vayingiseli va Munghana Lonene FM.
no ya khetsa swinene ni mi twela kule swinene kumbe muhumelerisi va ta mi tlakulanyana ni kota ku mi twa kahle kambe ku ve na muyingiseri la tatani Matumba a nga nghena ka kwala ka xiyanimoya xa hina a vulavula hi ku ka a nga khomeki kahle hi swin'wana leswi endliwaka hi swirho swa economic freedom fighters kambe ke yimani mi twisa ku leswi hi a nga vula swona i te yini a hi tweneni hi ndlela leyi xana u na xivutiso lexi lavaka nhlamulo rhumela eka mabasa es@sabc.co.za ya community na leti ya ta mina khalanga na challenge ya serious lawana yi ngo ka yi nga ri serious maybe ka van'wana va ya va shock mara na wo swi nga endleka yi va serious ka vanhu vo hlaya i xiphiqo xi la ka EFF lawani ya vandla ra tipolotiki vandla ra tipolotiki ni vona ongeti hi le ku kandziyeriweni no abusiwa hi ndlela yo hlamarisa ngopfu swinene ni swi tiva kahle ku ni mithori a xihundla vanhu va EFF minkarhi yo tala a futa ri nga ta zimini vanhu va EFF vandla lera EFF ra ka Julius Malema va busy no famba va karhi va hi extorture lomu tikhampanini va karhi va hi byela mavunwa va hi byela hi politiki hi nga ri van'wa tipolotiki ri van'wamabindzu va tlhela va hi xungeta no hi chaviseta ku vona va ta sungula timhakeni ta strike loko hi nga va nyiketi mali so a ni kombela ku mi hi kumela nkulukumba ro fana na Matumba leri tala ku fana na vandla ra EFF ku mina mahlawuli ndiri hayi veri mina ni ri mahlawuli story xa ku va rhumela vanhu va ta hi extorture va wisa tikhampani ta vanhu va ntima va la ku wisa vanhu va ntima hi vukhamba na ku yiva ka vona vanhu va EFF mo ka so va yiva khalanga loko a hi sunguriseni kahle veri ku endleka yini leswi swi ndlaku mzimu ku va yiva vhiki leri lembe leri nga hela a swi ndi ku November kwala ya va teka mina va ku he mahlawuli hi lava ku vulavurisana na wena hi le ka issue le makeni ya vatirhi hi le ka labor desk ni ku vatirhi ku na problem ya yini va ku na problem ya ku vatirhi va le ku rileni ku no vatirhi loko va ri ku rileni office ya mehe va yi kiva loko va tshika va ri hlangena ti-problem i va mani mavito ya vona a va nyikangi mavito ya vona loko va heta va ku ri no hi ya kombisa ku zavalaza loko ku nga hi nyiketi mali khalanga ndzeni sikanima hi tlhelo loko i mali muni mali ya ku leti hi lava ku la ta vona ku himpela va hisa lava va yimela vaaki kumbe njhani va vula na price ya mali ni teka mali liya ni va niketa ni va sendela yona hi foni just ku va xoku lebyi ivi mbhoni bya ku va busy no extorture vanhu then ivi swi vekisa sweswo ni miyela va vuya futhi January va ku no vatirhi va ri ku rileni ku ta van'wanyani va different ni va vutisa ku he va fo lembe leri nga hela hi December a mi ri kwala na lembe leri ma vuye futhi mi ta vulavula hi same thing mi tele ku vulavulela vatirhi kumbe mi tele ku ta lava mali loko swi loko mi ta ku ta vulavula vatirhi a mi vulavuli issue ya mali na mina la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona tatani Matumba hi leswi mi yingiseri a rila hi swo leswo n'wina mi ri yini hina hi ku la Limpopo head wa labor desk hi mina Matumba Anthony loko vanhu va rila va ta ka mina then ni va pfuna ni pfune vanhu vo tala ngopfu problem leyi hi ya ku ri vanhu va xa ku va va ku ri vanhu va hina vanhu va ntima va na tikhampani ta ti-security and loko va kuma tithendara ka government i va nyika mali ya vona i helerini for example tikhampani leti ti nga kuma tithendara ka public works ti kuma ti-18,000 per security guard mara vona va famba va ya va nyika security guard yin'we va va nyika 5,500 and a ku na ti-overtime a ku na ti-bonus na mali leyi ya ti-provident fund mi ta kuma ku ri va le ku yi kokeni ka security mara vona va nga yisi le ka bargaining council munhu ta swi kuma loko contract i hela loko a ku u ya ku laveni ka mali ya yena ya provident fund a nga kumi nchumu so papa lava va rila ku lava na khampani ya security xa ku sungula hi ku ri loko munhu a ta ka wena a ku na ti-problem ka khampani ya wena a wu hakele ma-security ku ya hi nawu wa SIRA and a wu endli swa ti-provident fund na ti-UIF why wena u mu hakela mali loko u nga ri na loko wena u endla swilo hi nawu why u humesa mali swi vula ku ri the minute u humesa mali wa swi tiva ku ri wena u na ti-problem ka khampani ya wena because loko munhu a lo ta ka mina a ku mina
ani hakeli vatirhi no mu yisa tiloyarani kumbe maphoriseni because na swi tiva ku ri maphepha ma mina ma tshame kahle mara va nge swi vuli ku ri vona loko va tshame la va tshama kona ba security ma vona va hakeliwa ku ya hi nawu wa sira na ti-provident fund ti kona na ti-UIF ti le ku hakeriweni na a va ti hakeli that's why va le ku abuse weni hi vanhu lava va scama ku timali so a yeni ka vanhu lava va lava ku timali a va vuli hina because mapapila lava na ti-letter leti to tsaliwa ti tsaliwe hi ti-chancellor ti swi tivini ku ri papa lava a va hakeli vatirhi va vona then ti tirhisa vito ra EFF because letter yin'wana na yin'wana ya EFF ya sayiniwa mina na sayina ka ti-letter ta mina ni veka na tinomboro ta mina ku ri tomorrow swi ta va na vumbhoni ku ri letter yaleyo i tsaliwe hi mina so letter yaleyo va ri na yona a yi humi ka EFF mara na loko letter yi nga humi ka EFF papa lava lavo a va hakeli vatirhi ku ya hi nawu wa sira kambe tatani Matumba lava vanhu va le Gauteng ne se munhu loyi papila leri va nga ni rhumela laha ri komba ku ri tsariwa hi MV Sambo va nge i fighter Mangaliso Sambo Gauteng Provincial Coordinator i tsarile na yena tinambara ta koho i kombisa sweswo swa ku a vele ku hakeriweni a vele ku hakeleni vatirhi kahle swi nga leswi va lava nhlengeletano na vona kambe xivutiso ku ta va ku sweswiwani va hakeriwe na timali vanhu lavawani ti va ti kha ti hakeriwa ti ya ka EFF muhaxi le ka KZN KwaZulu Natal hi hlongole vanhu a va endla sweswo na la Limpopo hi hlongole vanhu a va endla sweswo wena loko hi lo kuma ku ri u le ku tekeni ka mali ka ti-employer u nga yimeleli vanhu va hina ha ku hlongola ende hi kuma ku ri loko u tekini mali hi pfula na case ku na vanhu lava va nga khomiwa va khomiwa va khomeliwa sweswo hina SEFF va pfulela case because labor desk leyi hi tirhisela yini labor desk leyi i pfuna ma-security because ti-union ta vona a ti va pfuni ende loko va ya ka mfumo loko va ku va ya ka masipala va ku masipala hina munhu wa security a nga hi hakeli kahle masipala wo va byela ku straight ku ri hina a hi mi tholanga famba ni mi vulavula na munhu wa n'wina so a ku na munhu wa ku va pfuna that's why ku va ku ri hina hi famba hi va pfuna la Limpopo hi pfune vanhu vo tala hi kuma ku ri vanhu va hi hakeliwa 6,000 vanhu va hakeliwa 5,000 ku na muyiso wun'wani leswi khukhune a nga khomiwa hi ti-Hawks nandzu wa kona a wu khomiwa hi hina SEFF hi kuma ku ri u le ku hakeleni ma-security ti-3,500 and a ti senda hi ti-wallet ku nga ri na pay slip because tikhampani to tala a ku na ti-pay slip na walowo loko mi lo mi vutisa mi ku okay ha mi twisisa hi kombela ku vona pay slip yin'we ntsena mi ta kuma ku ri a yi kona a va nyiki na ti-pay slip vanhu va lava ti-security kambe ni vula ku loko sweswiwani swi endlisa sweswo hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ku va ku hakeriwe n'wina mi le ku va pfuneni labor desk yes swi kahle kambe xivutiso i ku mali leyi hi ku lawani ni rhumeriwe na ku EFF a yi humese i poster yi ku ta va ku ri na ku phiketa ka security company ya nkulukumba lowu all sites va ku Mapengo security all sites ku ta ivi ku hakeriwa mali ivi ku huma papila ri ku no the picketing has since been retracted se xivutiso i ku loko swiyimo swi tatani a va fanele va ye kwihi ke a hi nge ri one va hakela vatirhi kahle a va fanele va ye kwihi loko munhu a kha va te hi ndlela leyi two loko ku ri ka vahakeri vatirhi kahle hi swihi leswi a va fanele va swi ndlili ku kota ku n'wina tanihi EFF na vatirhi na vona va landzelela milawu ya ka labor swi famba kahle ku tlula leswaku vanhu va hakela na ti-cash send leti ti nga rhumeriwa la muhaxi le ka department ya agriculture ku na khampani yin'wana hi le kulweni na yona i hakela ma-security 7,000 hi lava 8,500 because sira i vula tano ku ri ma-security va fanele va ri va kuma ku sungula kwalano
munhu loyi wa khampani leyi a hi se teka na 1 rand ya yena hi le kulwini na yena na department leyi yi nghenerini ku timitini hi mubyerini na yena ku ri loko u nga va hakeli ma-security lava mali ya vona hina hi ta yi pfala tiside hinkwato ta wena a hi se teka na mali na yin'we ya yena u sungurile a ku 7,500 then from there u va hakela 8,000 and hi lava ku phusha ku ri 500 yi nghena i va 8,500 now loko hi ta ka labuwani hi le ku ni fonerini na vakulukumba va Gauteng hi le ku lavisiseni ku ri xilo leswi swi endliwa hi mani because loko ni cheka letter leya na yi vona ku ri letter leyi a hi letter yo huma ka hina hi leswi a mi byela swona muhaxi ku ri ku na tichansara leti ti famba ka tikhampani va ri vona va huma ka EFF Labour Desk hina as Limpopo hi nga mi komba na letter hi nga yi humesini letter hi ku vanhu lava va pfumeleriwe ku tsala letter hi Matumba Anthony na Ali Malovo because a hi vona ku ri a ku ri na tichansara to tala ngopfu ti famba ti nghena ka tikhampani ti ri hina hi huma ka EFF loko mi nga lavi ku ri hi ta hi endla strike hi nyikeni 1 2 3 that's why vanhu lava hi ta va lavisisa hi ta va kuma ende loko hi va kuma case i ta va nghena va ta fana ku ri va khomiwa hi maphorisa because leswi va swi endlaku i extortion mara loyi wa security company enge va pfuleli case ya extortion because wa swi tiva ku ri loko a va pfulela case na vona va ta pfulela case ya ku endla yini ya ku yiva mali ya ti-provident fund na ku nga hakeli ma security mali ya vona i helerile so xigevenga na xigevenga swi komba i munhu a yivele munhu timbange ta yena loko a ku yivele timbange wena u nga famba maphoriseni ku timbange ta mina ti yiviwile kambe a hi hetseleni Matumba miri loko se xiyimo xi te tani ku fana na sweswi kulukumba loyi vulavulaka yena ma n'wi tiva mi tshama mi vulavula na yena mi that's why i munhu wa le Gauteng loko a ri Limpopo a lo swi zama leswi a swi zama ku Limpopo ku ri a teka provident fund a nga hakeli vatirhi mali ya vona ya stirra rate a yi ta va hi lwa na department until va mu humesa Limpopo a yi tlangi ha humesa hi na holwa straight a endli and hi lwa hi ti-meeting loko hi famba ya ka yena hi famba na vatirhi a hi fambi hi ri one a endli swa ti-boardroom meeting se sweswiwani ke loko a hi nge kumbexani yena swi swa hi swi tshamisekile a fana a ya pfuniwa hi mani sweswi i fana a endla yini munhu loyi ku ri swilo swa yena swi tshamiseka loko vatirhi va contributor ti-provident fund u fanele ku ri a nga teki provident fund ta vona a dya a ti fambisi a ya a ti yisa le bargaining council loko a kuma mali loko va mu hakela va tendara a nga teki 18,000 hinkwayo a famba na yona kaya a hakeli vatirhi ku ya hi nawu wa stirra because stirra ya komba ku ri ti-stirra rate hi leti ku endlela ku ri yini loko vanhu va lava ku mu chancela o famba straight a ya maphoriseni a ku na vanhu va lava ku ni extorta vanhu va lavo hi kombela ku ri va ni khoma maphorisa va ta famba na yena va ya va va khoma so a hakeli vatirhi va yena ku ya hi nawu a tshika ku diza because loko munhu u mu dizini namuntlha wa vuya na kambe na tomorrow so mara vanhu lava va diziwaku a hi vanhu va EFF hi vanhu va chancela EFF loko hi va kuma EFF ta va komisa ya xiyimo lexi xa tika lexi xa tika vo Matumba leswi na ha ri ku na n'wina laha yi ma ni twa ku n'wina hi pfa hi vulavula na n'wina hi timhaka ta EFF to tala mi titwa njhani tanihi xirho xa EFF hi leswi nga humelela a ku Gompo tolo mativa SEFF hi vona swo tala mara case leyiwani hi case ya ku endla ku ri ku ri va lava ku miyerisa Julius Malema va lava ku ri Julius Malema a huma parlamenteni va lava ku ri EFF ifa because ever since EFF formiwa EFF i lo va problem ka valungu hi loko va hlupheni EFF i hlupha valungu ku tlula ti-union and everything so va lava ku ri EFF leyi ifa mo ni byela la muhaxi loko Oscar Pistorius a khomeliwa ku dlaya nsati wa yena va mu nyike 5 years loyi u lo banesela xibamu muyeni la xibakabakeni just that va mu nyika 5 years so va vula ku ri yena leswi Oscar Pistorius a nga swi endla swi fana na leswi Julius a nga swi endla
a yi ali ku ri a swi kona na wona mara swin'wana hi swilo leswi ya va ku no hi ku nyika fine kumbe hi ku nyika suspended sentence mara ku ri 5 years u ya u tshama 5 years ku ri munhu u baliserile xibamu mara munhu wa ku dlaya munhu a nyikiwa the very same 5 years ma swi twa ku ri la a hi swa nawo i swa tipolotiki leswiwani mara swa ku chaviseni leswi onara ya xibamu ya mulungu xibamu lexi xi nga tirhisiwa veke wena a hi ku voni nandzu na yena namuntlha u lava ku suwa mfumo ku ri mfumo u n'wi nyika mali because u n'wi tlangise va tlangise time ya yena ma swi vona ku ri la ku lo laviwa ku silencer Julius Malema na EFF ende ve nge yi koti hi ta lwa until mi ta lwa mi lwa until kambe ma pfumela ku nawu wu tshoviwile sweswo mi ta swi twa na loko hi ri court hina ha pfumela sweswo and a yi ali punishment ku nawu u tshoviwile punishment i fana ku ri i va kona mara punishment ya 5 years in jail 5 years as if xibamu xa kona xi tirhisiwa ku tekela munhu mali kumbe ku chavisa munhu ku ri a ni lava ku chavisa munhu a swi endliwa ku lo celebratiwa munhu u ve over excited then a balesela xibamu xibamu lexiya a xi baleseriwanga loko ku endliwa crime a ku lova munhu a tsakini a le ku celebrateni then from there a va over excited mara munhu wa so mi mu punisha ku fana na xigevenga lexi xi nga tirhisa xibamu loko xi tekela vanhu mali kumbe xi dlaya munhu punishment a yi ve kona mara a yi ve punishment leya ya ku ri loko u ri excited u nga vi excited ngopfu because ku na nawu Matumbi khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku angeta ku khensa mina muhaxi na vangiseli va munghana lonene inkomo valava hi bula na vona nkulukumba Matumbi va sukaka Economic Freedom Fighters EFF va nge ri tatana Mahlawuli swi ta lava milangu ta timhaka ta ku milawu ya n'wina na leswi nawu lavaka ku mi endla so mi le ku swi landzeleleni ke loko ku ri ku mi le ku swi landzeleleni loko munhu a ta fikaku ni niki mali hi ku na tichansara swi ta vula ku se swi fika kwalaho ka ku mi fanele mi tiyisisana ku vona leswaku munhu yaloye mi n'wi pfulela nandzu se ni tshemba ku mi ta va mi swi twile ku endleka yini na wena loko ri ra xivutiso mavasa es@sabc.co.za loko swi ku tsandza u nghena kwala moyeni ku fana na tatana Mahlawuli va nga nghena kwala moyeni hi ndlela yaleyo ku hlamula ra mintlhanu rin'wana na rin'wana hi va hi kha hi kota ku va hi mi tisela tinhlamulo toleto hi ndlela yeleyo ke sweswi hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu emisava awara ya mbirhi kusuka kwalano hi teka riqingho rero ku ya mahlweni ka 0860002543 holobye wa swa mitlangu vutshila na ndhavuko a Afrika-Dzonga va tiri namuntlha i siku ra Bafana Bafana va swi vurile se a ni swi tivi ku swo tivi hi mi ntsena kumbe n'wi van'wani mo ka mi nga swi lavi kumbe mi tingheni ni la Giyani la sweswi ni vulavulaka mingisero mina a ndzi hlangana na munhu ambale xikipa xa Bafana Bafana xo halo mbaliwa hi mi ntsena a ni tivi ku n'wi van'wani a mi tingheni ku endleka yini a mi rhandzi Bafana Bafana leyi kasi loko hi ya le Amerika hi ya seketela hi vamani i 13 ntsena ku bila awara ya 13 a hi amukeleni mingiseri hi twa ku mi angula mikwini kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta emisekweni nhlekani hi ta ya twa mahungu ya lama hi xitalo awara ya mbirhi hi nomo wa Bongi N'wamungwanati Maluleke ka Vabongi hi hala loko ri la i kombetela hala i komba ka Vabongi N'wamungwanati Maluleke kambe hambiswiritano mingisero mina a ku timhaka letin'wana na tona nomboro hi ya 0860002543 hi kota ku twa leswaku timhaka leti mi nga na tona ti ri yini hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela Munghana Lonene FM mi ri koho nhlekani lowu wa Ravuntlhanu siku ra 17 ra n'hweti ya Dzivamisoko lembe ra 2026 hi ndlela yaleyo a hi amukeleni mingisero wa mina hi twa ku mi khomete timhaka wo sungula hi loyi nhlekani ayi vakhalanga papa mina njhani imanganya vulavulaka imanganyi la ka Maxixani ne ayi papa hina aka Maxixani na Mars hina swiphiqo xa vana va xikolo lava primary lava na kaya vana mavhiki mambirhi va nga exikolweni matixera a fambile manje vana vadyondzi lawani va fambe va yi kwihi papa
va hiseka mathicara va ri va le xikolweni xin'wana xa vana vantsongo va teka lava lava tala va ri va lava va xale manje a va yangi vana va ngheni xikolo mavhiki mambirhi. Ni vula ku xikolo hi xexo xi na tikamara to dyondzela ka tona kambe vadyondzisi a va le ku teni ntirho a va le ku teni xikolweni. Vadyondzisi va shiftile eka xikolo xin'wana va siye vana va ri nexe laha kaya. Hikuva xikolo lexi va nga va hiseka xona vana va ri vana va 25 and then lawani va ri 120 something. Manje xiphiqo a yi tivi ku ri nyambi ncini ku ri mathicara a nga lavi ku ta dyondza vana haleni. A hi mhaka ngopfu ya ku kumbexani va lava ku swi katsa swikolo leswi va xikolo xin'we. Swona va lava ku swi katsa a ni ri hina va hi tiva ku ri lava tala i lava va landziwaka hi lavatsongo. Ya. Manje kambe a ni kun'wani tatani Manganyi ku langutiwa na ku miako ya leyi nga kahle hi yihi mi nga kuma ku leyi nga kahle hi leyi ya vana lavatsongo se va ku a hi tirhiseni xikolo lexi nga na vana lavatsongo hi ku miako ya kona yi nga kahle. A ni ri vukahle bya xikolo byi aka hi mfumo. Hikuva i xikolo xa mfumo manje lexi ya nga ku xa private xi lo doneteriwa. Manje ku tshamile mi kha hi hlanganile manje va ti va ri mutuna yi ti yena a nge yi tika maxexani a ka va Mars. Loko n'wina a ku hlangane va mani namuntlha? A ku hlangane vatswari haleni. Hi ku mangalela ku ri vana va exikolweni va onhekela hi nkarhi. Se loko va hlangana vatswari va twanane yini? Va twanane ku ri fanele va landza mutuna na hosi manje hosi ti yena a nga swi nghenisa ku ta mutini lowu hi tshamaka ka wona hikuva na ku n'wi tiva hi n'wi tivi hosi. N'wina kahle ku endleka yini mi tshama tikweni ra munhu loyi a nga mi tiveki swi endlise ku yini tatani Manganyi? A yi tivi ku ri ku swi yena u tiva visele loko ku pateriwa swilo then na vanhu va lava va n'wi tivi hosi ya hina. Hi ku tiva ntsena ku ri magatakile ku ri mani wa njhani a nga swi tshama a tsala ka hina. Se ndhuna ya n'wina ke i mani? Ndhuna ya hina hi ri na yona yile yena nga hi byela ku ri hosi ke yena a nga swi ngheni swo haleni a hi karhi hi vulavula na yena. Se leswi va nge hosi a va swi ngheni ve ri ku ta endleka yini ku ya mahlweni? Na hina a hi swi tivi daswani ku a hi lava ku ri mi hi zamela va ka MEC ya education loko vo kota ku hi endlela appointment va ta haleni va ta vulavula na vanhu va tiko leri va la ka hina. Na n'wina tanihi vaaki a ni mi nga langa komiti yo karhi mi langa vanhu vambirhi vanharhu va ya le a Polokwane ka ndhawu leya ya dyondzo? Va khalanga va yile va fika va tsandzeka manje namuntlha i mhaka yin'wana kusuka lembe ra ku hindza va karhi va zama ku ri va xipfala xikolo lexiwani xona a xi onhekanga xo va yile ku ri hi miako leya ya khale mara yona ku na ku crack-a ku na laha xiwaka xa ha ri kahle. Manje xa ku hi mhaka ku ri fanele va lava ku ri va teka vanhu lava va yisa kwalaho ka vanhu lavatsongo hikuva laha xikolo xa kona va xi yake hi Facebook lawani hi switina leswiya leswikulu swa khale. Se swi vula ku xikolo lexi vana va yaka ka xona i xo antswa ku tlula lexi va nga sukaka ka xona? Hi vanga ra Facebook tatani Manganyi ni mi twini ni ta vutisa tatani Maringa ku va ri yini kambe swi olovise sweswo xikolo lexi xa Facebook xo xa ha ri ku xintshwa se yana ka xikolo xintshwa lexi a n'wina ni mi twini tatani Manganyi ni mi twini 0860002543 nongonoko hi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM i nhlekani. Hayi khalanga mpfukile. Hi pfukile papa minjhani n'wina? Hi pfukile mani. Hayi khensa. Hayi hambi swi tandla swona a ho lava ku dzamba ka yale ya tatana Malima le. Hayi mtweni. Ya khalanga I'm sure vanhu vo tala ha pfumelelana ku tatana Malima va endli nandzu
ku hava loyi a nga vulaka ku va munhu a duvule xibamu hi ndlela liya a hi nandzu va endle nandzu ene hi tlhe hi pfumelelana ku tatana Malema it's a member of parliament hi vo va endlaku milawu leri swi tlhe swi nga languteki loko va kha va endla milawu va tlhela va tshova milawu mara laha hi hambanaku kona nyana swintsanana hi laha ka ma-interpretele ya nawu kumbe ku aplayiwa ka nawu kumbe xigwevo ka vona loko ku langutiwe le ndzhaku ka lava nga tshama va endla milandzu yo fana na ya vona I'm sure lana legal team ya vona a yi ringeta ku kombisa ku state versus man ku tshama ku va na case ya so munhu andla nandzu lowu enikiwe na xigwevo xa so se hi swi endlaku ku vanhu vo tala va tibyela ingaku leyi ya tatana Malema yi na susumeto wa tipolitiki hikuva wena Khalanga hi nga va endla xihoxo xikulu loko ho tibyela ku majaji ya neutral ku hava munhu wa neutral la vuton'wini vo ka va nga kambe loko ku ri na nsusumeto wa xipolitiki a hi languteni ti-case leti a ti kha ti fananisiwa na toho i ta vanhu lava na voho a va ri na nkateko wa ku va vaendli va milawu no nawu loko wu endliwa a wu vuli ku wena nga wu endla xigwevo xa wa a xi tali ku wu nga wu endla a ni nawu wu endleri un'wana na un'wana a ni ri ku tlhe ku vekiwa swigwevo mingiseri va kombisa timhaka ta ku na ku xigwevo xi nyanya ku na ku xigwevo xi va xa ni ta ku yini xi va xa le hansi nandzu ku ri wun'we ku kha ku langutiwa swivangelo se xivangelo xin'wana xa koho ku ta va xexo xa ku mara wena hi wendlaku nawu lowu i xivangelo na xexo hileswaku Khalanga ku na swilo leswi swi nga ti-minimum na ti-maximum a vuton'wini se swi ni tsundzuxa leswiya swa ku loko i fika i kuma ku va ku loko i fambe 80 speed minimum i nga kuma kusuka ka 200 maximum i 2000 randi ivi ya ku ta Khalanga va n'wi nyika 200 ku ta traffic va n'wi nyika 2000 va ku we hi mhaka ku wena traffic officer no nawu irrespective ya ku ya republic figure kumbe njhani nawu a wu cinci hi ku ya hi ku languta munhu Khalanga loko a wu cinca hi ku hi languta munhu swi vula ku vanhu vo tala ngopfu a va fanele va humile sweswi a jele vanhu vo tala ngopfu a va fanele va ri jele sweswi nawu aplayiwa irrespective ya ku position muni lexi nga kona i ku ri before i va a member of parliament i munhu a wu khomitangi nawu hi mhaka ku i ri member of parliament i commite no crime hikuva i ri member of parliament i commite crime hi mhaka ku ri i munhu loyi i nga na ti-rights that's why loko i stand lava ku hlayela ti-rights ta wena na xikhayama mbuti loko xi yima laha sambu xi hlayeriwa ti-rights ta xona to fana na ta-member of parliament xi nyikiwa ku loko xi lava loyara na yena swa fana se nawu wu mativa la mina na n'wina hi fika ku hi hambana koho ni kombela mi ni khomela tani ya mavhengeleni ni basisa mavhengele ivi mi ta vuya hetisa kambe leswi mina na n'wina hi hambanaka laha hi fika ku hi hambana kona hi fika hi hambana ka ku loko va ku nawu wu ri loko i duvula xibamu a vula ku nga na vanhu swa khomeriwa tatana Malema na vona ku fana na munhu un'wana na un'wana va khomiwile hi thikili ya le bokisi loko va ku loko i fika i gweviwa i ta fanele i gweviwa i nga khomiwa malembe ma wena ma nga va 5 ku ya fika ka 10 kumbe ku fika ka 20 kumbe ka 15 na sweswo ku ze va maveka va ku 5 ku ya fika ka 15 swi vula ku va swi tiva ku ta langutiwa na swivangelo swo hambanahambana swin'wana swa koho sweswo swa ku hayiwani loyiwani wo sungula ku onha kumbe ku tshova nawu loyiwani i ndle yinini i swivangelo leswiya kambe ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ku yendlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula sotsomingisa mgana rona FM kume minongo tumela taiseba awara ya mbiri i mahungu ya misava ndlela sotsomingisa romena kama ayeni mahlweni ku mina na n'wina nawu na pfumela ku nawu wa fana hinkwako kambe lexi fika ku xi hambana i xigwevo hikokwalaho ka swivangelo kasi mina ni hambana na n'wina Khalanga la ka ku ri xigwevo xi influenciwa hi mitigation of sentence
leswi legal team kumbe mina tanihi xikhayamambuti ni nga ta yima loko ni sambu ni onhi ro sungula i xivangelo ni breadwinner a ni se tshama ni endla 1 2 3 a ni na danger ka society hileswaku ku tweriwa visiwana leswi legal team yi nga famba to an extent ya ku vitana na a social worker a ta tivisa makurisele ya nkulukumba lowu hi ya fane wa tiveka nkulukumba lowu is a member of parliament anga danger ka society over danger politically hileswaku it's not dangerous in terms ya ku anga dlaya munhu kumbe yini mara is dangerous in terms of his political ideology masona se sweswo swa political ideology so swi nga endlaku as the antwa example va Donald Trump political ideology ya yena hi nga endla ku lava nga n'wi report va AfriForum va nga n'wi lavi ene va nge pfuki va n'wi lavi he is a political guru, he's a political giant. That's why namuntlha loko i tlhelela ka ANC swi nga endla mundzuku ku va na public holiday ya ku tsaka ku ni tlhelela na vanhu va mina i fambe na vanhu vo tala loko ni ku tlhelela ka ANC nga kuma 50+1 a hi ximunhu wa mun'wani then loko a ti kombile ku munhu is not a dangerous ka society mi la ku provide point ku hambi loko malima o ya jele khalanga a face reality loko a va ku ya jele ya khoma 5 years i ncini lexi tiko ra ta va ri benefit ka xona hi ku tiko a ri ya luza moya ku a dya mahinya hinya lama xikhayamambuti xo ka xi nga makumeki a nge ya mbala overall a tshama na vanhu va 20 ka sel yin'we he's going to be treated ku fana na n'watipolitiki loyi a respectiwaku a nge khomi ku fana na mina na wena khalanga kambe a swi vuli ku hi mhaka ya ku swi ta durha kumbe swi nge durhi loko munhu a onhini a nga gweviwi a nga ya tshama jele malembe malama ku na loophole ka nawu khalanga loko mi lata ku nga vi na ti-inconsistency ku nga ririwi vana ni mi ku loko munhu a duvule xibamu i 15 years mi nga zimi ku na 3 years hileswaku mi nga endli leswo swa prerogatives ya judge ya ku judge i swi vonisa ku yini no movha mi ku loko i duvula xibamu 50 a hi nga ta rila na sweswi a hi ta swi tiva ku n'wana na n'wana ku 15 years na ya fana mara loko mi ya nyika un'wana 2 a mi hi byeli ku lowa mi nga tshama mi n'wi nyika 2 a lo endla yini lexi malima o ka a nga xi endlangi ma swi twa khalanga kambe va kha va vula swona a ni va nyika swivangelo ku hi mhaka ya swivangelo leswi na leswi na leswi na leswi hi ku nyika 5 years hi mhaka ya swivangelo leswi na leswi na leswi na leswi na leswi hi ku nyika 3 years sweswo mo ka mi nga swi lavi swivangelo leswi nga nikiwa na hinkwaswo sweswo swa ku ri na laya a fake vanhu enghozini na yini a yi ri rhali ya EFF liya that's why ni ku ri leswi a nga swi endla malima it was political i swi endle ka meeting wa tipolitiki mara handle vo tumbela hi rintiho khalanga va nge humeli erivaleni because time again loko tatana malima a vulavula i vulavula hi ndlela ya vukarhi yo komba ku a nga na nhlonipho ne le ka vanhu lava hleketaka nga ku a fana va hlonipha lavo basa hi swo swi nga endla ku ri hi mhaka ku ri kalanga i vanhu vangani va dubula ku swibama ni kha ni vutisa ekhosa ma va tiva mavona lava hi nghena ku swi nga ka wireless ni ku hi mavona kasi nawu lowani wu sungulerini va ku i wa 2000 ku mani nga ha wu tsundzuki ni ku hi mhaka ku ni tiva ku loko lahliwa va Chrizana a ku ri na ma 21 gun salute loko lahliwa va Oliver Tambo a ku tele swinene a ni ripela un'wana muyingiseri i swi olovisise ngopfu tolo mingisero me aku a hi tsela na n'wana ngolo loko a vula aku a ku nge pfuki ku ve na case ku ri hava complainant swi olovise sweswo se loko mi nga mi duvula swibamu le ka Chrizana AfriForum loko lahliwa Chrizana yi nga ri kona waye va nga endlangi complain ya ku boys bamu and a ku tele ngopfu laha mandhaveni loko ku lahliwa Oliver Tambo a ku kha ku boha ti-21 gun salute na va Walter Sisulu ti-21 gun salute na hinkwavo n'watipolitiki lava ku boha ku ti-21 gun salute ku tsutsumiwa a va swi voni because na ti-funeral leti a ti va ti ri live no a va nga ri na interest a swi nga ri na mhaka a va lava loyi malima loko a ya jele because politically va hambana na yena ene hi leswi va yingiseri na va heta hi leswi va nga vula van'wana vahleri ku komba ku lexi xiphiqo xi nga fika xi va kona i ku loko hi leswiya swa ku loko i swi tiva ku na vanhu va nge le ku ku laveni swi vula ku maendlelo ya wena maendlelo ya swilo ya ta famba na vukheta byolebyo se swi ta vula ku tatani malima va tsandzekile ku swi twisisa ku lava nge le ku fambeni kona kun'wana na kun'wana
ku na vanhu lava va nge ri ku va laveni ku loko vo rheta hi ta va ku se va rheta no tatani Malima i character ya vona va nge cinci a va swi koti ku ti evaluate loko va yima va vulavula mi va twile tolo loko va huma a khotsweni immediately loko va huma va address va nikisana va te Oscar Mabuyani i yive degree ya masters or hi leswi swa ni khanhlaya ku Mabuyani i lava legal team ya yena ya va nikisana se tell me again loko a vulavula ku va na vanhu lava va endlaka swo karhi vele ku n'wi promoteni wa swi tiva ku ri ku vulavula ka yena ka n'wi ku promota na party ya yena he's not worried the consequences leti nga ta sala ti humelela it was tiva ku ri he will deal with it loko a cross a bridge. Number 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela langta karhi 18 timinete ntsena ayisiba 12 timinete ntsena ayisiba awara ya mbirhi nhlekani lowa Xikwembu imamukeri la ile ka Munghana Lonene FM aye bothet papa na ku lexi lava ku khumba xona bothet i mhaka leyi yi nga ku mhaka leyi ya ku dlayadlayana ka vana lomu swikolweni madzolonga lama ya va ka ya ri kona swi vavisa ngopfu bothet swi vavisa ngopfu hi ku languta ku ri swi tikomba ku ri na gap leyi va ku yi ri kona exikarhi ka ndyangu kumbe vatswari community yoxe na le xikolweni bothet loko ni swi languta hi ndlela leyiwani ni languta ni vona onge ku na lava va ku va nga ri ku tlangeni ka xiphemu xa vona hi ku hetiseka hi mhaka ya ku i khombo nkateko ku tinghozi to talo ti kumeka ti va ti ri karhi ti phariwa ndhawu ya dyondzo kumbe vadyondzisi na vafambisi va le xikolweni hikuva ku ri karhi ku langutiwa ku swi endlekala aka tindhawu teto kumbe swi endlekala va ri karhi va huma a swikolweni hi ndlela yaleyo mara loko hi lava ku languta mhaka leyi yi nga kona bothet swi sukela aka mahanyelo lawa ya nga kona i ku vana lava aka nkarhi wa sweswiwani vana va hanya hansi ka ntshikelelo wa swa miehleketo hi tindlela ta ku hambanahambana ku na vana vo tala lava va kumekaka va ri karhi va nga ri ku kurisiweni kahle van'wani va kumeka va ri karhi va vaviseka hikwalaho ka leswi humelelaka emindyangwini loko va tsutsumela ka community va kuma ku community na yona i community leyi nga violent a ku hava lava va va amukelaka va va komba ku rirhandzu handle ka lava va ku va ri aka xiyenge xa vugevenga lava va hetelelaka va va komba rirhandzu ivi va kota ku joyina mitlawa ya ku fana na yaleyo lexi ni vavisaka ngopfu bothet nkarhi wun'wani loko wo tshuka u bute ka ha ri mpundzu kumbe i nga va ya mukosini kun'wani kulenyana loko u ri karhi u famba laha tindleleni bothet nhlayo ya vantshwa na vana lava loko va langute swi vona ku ri lexi xo vana va 10 years lexi 11 years 12 years lava va va ku va ri karhi va huma atindhawini ta vuhungaselo tindhawu ta le mabyaleni bothet swi chavisa ngopfu and ni hetelela ni ti vutisa ku ri xana loko vana va mixaka lowu va kumeka va ri ka tindhawu letiwani ku ri kona a tlhelela kaya mpundzu walowo a nga ha koti no famba van'wani vo lo rhwariwa kunene xana vatswari van'wana loyiwani va le kwihi va ri yini loko va swi vonisa leswiwa hi ku lexi xi humelelaka bothet ndzawulo ya dyondzo yi le ku ringeteni ku implementa swin'wana swa leswi nga kumekaka swi va swi ri karhi swi tisa ku hunguteka ka timhangu ta ku fana na letiwani framework leyi va nga na yona ya care and support for teaching and learning yi va yi ri karhi yi kombisa swikhedzekhedze leswi swi langutiwaka bothet xin'wana xa swona ku va ku ri ku languta timhaka ta ku nghenelela ka vatswari aka mahanyelo ya n'wana na timhaka ta dyondzo and aka nkarhi lowani hi nga aka wona swi kona swikolo leswi va nga na nkateko wa ku loko va vitana vatswari va fika exikolweni mara swo tala leswi swi nga kona swikolo loko va vitana vatswari n'wana o hina a ti tekela mina a ni tivaku
ivi mina na n'wi yimela kumbexani i ni khomisinyana swin'wana swa ku ni nga kota ku tima torha na mina ni ya n'wi yimela vana a va ha yimeriwi vatswari va vona va ntiyiso va yimeriwa hi mani na mani va kotaka ku n'wi doba exitarateni laha swi tikombaka kahle ku ri vatswari a hi le ku tekeni ka xiphemu hi ku hetiseka ku landzelerisa mahanyelo ya vana va hina van'wani vana va hina Buddpet a hi swi tivi na ku vanghana va vona i va mani wo vona a huma a famba a vuya nampundzu mara a hi swi tivi ku ri a ri na va mani kwini hi nkarhi munhu a va endla yini so hi swin'wana swa leswi va ku swi ri karhi swi na mitweni mingiselo mina ni tiku endleke yini kambe a khensa swinene loko mi tena tlhelo roro leri nkombo timinete ntsena ku phila awara ya khume inkombo timinete nga si ba awara ya mbirhi ka nangonako Afrika wa vulavula hi amukele n'wana mingiseri loyi nhlekani etekane muhaxi wa hina wu va rhandza ngopfu akhensa ala tsala mani na ku vulavula hi le ya khoto ya malima ya tolo loko ni langutile leswi nga fambisa swona ni vona nga ku malima khoto leyi yi n'wi tsetselelile i ntiyiso xigebo xa ku va bale fresh bum u nga ri na license kumbe ku kuma u ri na commerce bum xikulukumba xo taniya hi yona 15 years se loko va n'wi nyiki 5 years a fanele a bela mavoko le aphili leyi a nga yi endla nge vuyi hi ku aka apili va languta swi swo tala ngopfu va languta na ku loko hi siku leriya a wu ri ku sengeni a wu tikhoma njhani ma vona matikhomelo ma na nkoka ngopfu a ku hanyeni u nge byeli public prosecutor ku no you are incompetent wa ha ri mfana and then u harazela ti-magistrate se sweswiya va languta na swona loko va kha va languta ku mpela malima u balesile kumbe a nga balesangi siku leriya na hi ku ma vona malima lexi hi xi vonaku yena u fana na xigalani lexi xi nga luma dzovo ra homu leyi already nyama kona nga dyiwa khale swilo leswi a swi endlaku a swi ri ta 1994 a hi swi endla hi ku a hi tsakela ku nghena ka democracy ka xidemocracy hi chutela valungu ku va nghena ka fiya ya ku va swi vona ku se hi nghenile hina vantima se yena wa ha ku sala a continue hi swilo leswi already the government yi nga swi conclude ku se hi hanya swin'we so loko ni langutile muhaxi malima loko leswi a ti khomisa swona u ta sala phati liya already van'wana va vuleli va ku hambi wa famba hambi a nga fambi phati liya yi file ko va lava va nga kusuhana hina va vona ku nga ku a yi fangi inkomo mali nimitwile papa akhensa kusele timinete ntlhanu ntsena hi nga si fika makumu na nongonoko Afrika wa vulavula a hi ku tumingiselo mina ku wena u angula u ku yini eka mhaka leyi kumbe yin'wana leyi nga va ku u ri na yona hi ndlela yaleyo 0860 0022543 hi maamukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM a ku se fika munhu loyi hi lavaka ku vulavula na yena hi ndlela yaleyo a hi ku tumingiselo mina wena u angula u ku yini eka 0860 0022543 ku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena kumbe khometi hi timhaka hi ndlela yaleyo a hi amukeleni mingiselelo nhlekani swi tikomba ku nga si va na munhu kumbe ni nga va ni tsemeke futhi hi ku lembe rin'wana ni tshame ni tsemeka ivi ni hetelela loko ni ku na munhu ku nga heteleli ku va ku ri na munhu kambe hi amukeleni n'wana mingiseri nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene a ku tikombi ku ri na munhu la kambe hambiswiritano mingisero me i mhaka yeleyo kumbexani a hi ta lava ku hetisela hi yona mi titwile timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ka tona ku mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo ku na n'wana mingiseri loyi nhlekani aka ha ri na munhu la 0860 0022543 ku na ha ri na timinete ta ku fika kolomuya ka tinharhu leti muingiseri a nga vulavula ku mhaka hi ze hi twa ku leyi a vulavulaka hi yona hi yihi ndlela yoleyo hi mi amukerile
Aye botet. Aye papa. Kombela ku hisa madalo. Aye. Okay. Botet mina ishan ma wala ska umala president ya hina Malema man. Lexi na ku xini baba I ku president ya hina Xibamu a nga na xona yena license ya xona a nga na yona loyi ku masi ena yona o ka nga ri na license ya lexi ya Xibamu ya lexi ya Xibamu a xi ri xa kulukumba Sibamane ya so kulukumba Sibamane va voniwe va nga ri na nandzu va acquitted ka nandzu loyani a va voniwa a va hehliwangi nakona swi lava ku hehla mfumo hikuva va onhe vito va va suwa mfumo hikwalaho ka 2 million so lexi mina lexi vulaka botet I ku Swibamu swa duvuliwa man tindhawu leti hinkwato loko ri na nkosi la xilungwini kambe a swi vuli nchumu sweswo mata leswi la mi fanele ku mi papalata kona I ku mi nga fananisi swimbirhi swo ka swi nga fani Swibamu swa duvuriwa kambe ku na loyi a nga vilela ke ku na loyi a nga pfula nandzu ke loko ku nga pfuriwangi nandzu a swi vuli ku swa pfumeleriwa swo vula ntseni ku a ku vangi na loyi a nga vilerisiwa hi ku duvuriwa ka Swibamu leswi ya laya ya no yele na yitwa mara ku vula ntiyiso botet mina ni yima na yona mhaka ya hlawula mbala ka nandzu lowani because like hi ku ya hi nawu wa Swibamu botet loko munhu u kume khari va na Xibamu a xi humesi kun'wana na kun'wanyana ende tatana Sibamane a nga fanelanga a teke Xibamu xa yena nyiketa Malema ku a kume khari a xi duvula tanihi ku Malema Xibamu a hi xa yena and then xin'wana lexi nga ta xi vula hi ku loko nandzu ya mahlweni tatana Malema va ya ku tshikwini va voniwa va nga ri na nandzu loko swi ya mahlweni va ta voniwa nandzu mara va nge swi koti kumbe kha va setha sentence va setha ku voniwa va akhotsweni eka nandzu lowu hi mhaka hi mhaka ku mfumo wu fele kumbe khari wa tisa vumbhoni bya ku Xibamu lexiyani I Xibamu xa mampela a wu xi kumangi Xibamu xa vumbirhi mfumo wu tsandzekile kumbe kha va vula ku ri like van'wani ka milandzu leyi nga kumbe khari va yi ku va na ku duvula Xibamu ku hava nandzu lowu nga tshama wa chajeriwa munhu a kumeka a khotsweni hi ku duvula Xibamu a handla ka celebration a wu swi kotangi mfumo ku paluxa sweswo hinkwaswo ka swona maswona kambe loko ku ri ku impela ku na loyi a nga tshika a mangariwa hikokwalaho ka ku va a duvule Xibamu hi ku tlangela ivi ku nga endleki nchumu swi vula ku a swi fanele swi tshahiwile musayi swona swona a swi fanele swi tshahiwile mara hikokwalaho wu tshwile wu tshwa kwa ni khesi inkombo ta mina nakona kwa humelerisiwa incindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula mana siku leri mi tiphina ku hela ka vhiki a hi hlangane na nongoroko lowu fanaka vhiki leri taka kwala ka Munghana Lonene FM kusuka a studio 1 Amasingita Mall a Giyani ni fambisana na Sunduza wa ka Minga mana nhlekani lonene ni tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela